Макаров Мирон, 15 лет, Республика Саха-Якутия, город Якутск, Якутская кадетская школа-интернат. Сафрон Данилов, Догором Дорачил Лыха на якутском языке. Дойдубут, терабит дойдубут, Долгун нур күйоғынан чәлгейді, Самныбат саргыбыт уйгубут, Сас үйету қары әргейді. Көрәрі иннеген сәгәрем, Көхітер кәскіл бит кәрітен, Сүрақ бит верүйттен әппейді, Сүркүйске бітейді. Бүкінге амаким, Иллабат тойбат та болуғай. Бүкінге амаким, Күлбәкке, вербәкке тұруғай. Доғырым, әнбіхи ыллыққа, ыраққа доратан. Доғырым, чәйірі тойуққа, веріләқ үйені айқалан. Бүкінге амаким, Күлбәкке, вербәкке тұруғай. Бүкінге амаким, ыллабат тойбат та болуғай. Макаров Мирон, 15 лет. Макаров Мирон, 15 лет, Республика Саха-Якутия, город Якутск, Якутская кадетская школа-интернат. Сафрон Данилов, Догором Дорачил Лыха на якутском языке.